الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الحديث مي برنامج ديوان إبسود مرحبا. مي برنامج مي فرتما إبسود غواني كيت قرآن بابا لفماد كيت قرآن ما كما بيغو تماخد كافا إراد كرو مي إبسود غا ليالوالاني كيت قرآن بيغو تم ألغد من قبول كرم بيغوي الإسلام عقيدة كيت قرآن فابا أهمية بيغو تم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت كيت قرآن بابا لفمو كذلك فانوغ دوس فروغا قلنا ميستكونغ تيري مكاغ مشركونا أدي كذلك فانوغ وشاكن جزيرة العرب غاولونو يهودنا نصارى تيري برقينا بيكو فرطم كذلك فانوغ رسالة دوغوكوري أم الله تعالى كيت قرآنوغا كذلك فانوغ تدوري كما أدي مي قرآن مي حق تدو بس كمشا مي كان غواهكا وحيك زاريا مني أنغوافا أدي الله تعالى وني إكموغ يقين كان ألغون من دبا مي الله سبحانه وتعالى حضرة بابا فتكموغ إهنس إيروغ مشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بدد واحد بنا منديي مي إيهوغ بودا مي هندكاولون واهكتك أدي باي مي هم بنا مي شاعرك بحك أدي أنبا مي هم بنا مي كاهنك بحك مفادا دوغوري واحد دك مندنك الله سبحانه وتعالى كيت قرآنك إتن آية إبامي هن رد دي إبامي هنگ إبونون تغوز كما بيان كدا والله سبحانه وتعالى قرآنك أنغوافاوه الله تعالى كيت قرآنك إن آياتك أنغوافن وإنه لتنزيل رب العالمين هم كشرون إفتكي عالم توغ ربك حضرة بابا لبن فتك نزل به الروح الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها مفقنستفي أمانة تري روحك أي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين إكليفانو هيبولا جبريل فان وداغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبولا مي قرآن لبنو تكليفان مي قرآن غنا دبي هميكم غواهك الله تعالى قرآن غمي انغون يكون من المنذرين ميكم غبينو مكي إكليفانك ميستكون إنذار قربان بيكلكم غوم هم مكيت قرآنك الله تعالى حضرتم بابا لبن متبرك ما فوته ايمي كورين توراة انجيلا ادمي فت الله سبحانه وتعالى بابا لفدان كيت قرآن مس بابا لبافوني هم كيت قرآنك قيامتا هم بدل من نتي دمي اونان فوته ميديا بروجرام غواني كيت قرآن فهزمان غو فل لبنكم غواها بيان كفا هم قيام غايبند ميفين على متريك اونان مفتكي بدلوا منوا الله تعالى حضرة ركعة تركن لبقى ما فته إلى وهي قربان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هم كشر تمن اللهم ذكر بابا لبيمه وإنا له لحافظون أدي تمن اللهم ذكر ركعة تركن أدي هن آياتك إلى وهي قربان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إفتوك كوريم متشكم مسد إفتوك فهاتكم مسفتك باطل النان مفي بابا لبني حكيم وانت حمد لله با إلهك حضرتون ابن جرير رحمه الله ودالواني إفتوك كوريم متشكم إفتا باطل النان كموغ مرادكي أي إفتوك وا اچم میහක බදලන්න කරන දේගේ මානතකස් බදලන්න කරවෙන අද එෆතුක ෆහතකම් බාතල නාන බුනේ බහුග මුරාදකි එයි එෆතුක නුවා එච්චගෙනස් මී කුර්ආන් කමන් හදාග මිහක නුදෙක්කේනේ ඒක මානක එෆතුක බදලන්න කරවෙන එබ්බස් හාලක අල්ලාහ් තාලා මිෆ රක්කාතේ කුර්බානේ අද මිකන් මිහින් එක්කමුගා වේසස් ඉස්ලාමි උම්මතන් නිස්බෙවා බයකු මිහුන් හුරිහා zamaanagges masekke kofe bahuri කුර්ආන් බදල් කරමස් කාෆිරුම් සබහුරි අද ඉස්ලාමුගේ තෙරෙන් ඉස්ලාම් නංකියන් උලේ බය මිහුම්ස් මිකන් කොෆා බහුරි ખાસ તો කොෂියා ඉංග රාෆිදින් ගතරෙන් බයකු මිහුම් මිකම මසෙක් කොෆේ බොයි hem war fahum wes emihun gele mihako tereste ke vihi maru emihako at-tabarsi ke emihako fotel diun ena fatuga genes fa wani emihun ge shiyainge ilmu werin qur'ana ke mi badalu fa fotekkama bune dakka fure wahat efata jamaakum adi efoy wani baraste ke node ashegga iranu ga chapes korefa adi ek sobu ummatu warabbodu fitune wes kurimete gendie ekamuga sabun emihun teren bay mihun qabul quran qur'an mi badalu fa fotekkamuga adis bay sahabi bekalum mi fa badalu kurikamuga henas mi allah taala ga ayat takasida inkar kurun ade ege teren bay ko qabul qur'an gotuga mushaf fatima ge namu
ehem mushafen ade bave e fotaki kitu qur'ana vure tingunen itun ade kitu qur'anu ga emme akurebes nuwate emme kalimebes nuwa kitu qur'ana ga ebbes wahake nuwa ghaibu ga wahate ke wa foten emi hotu ekkam em hon dawa kure mi aqida qabul ko femi haki muslimun ge dairan berugen dan mi shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullah sar al maslul gas mi wah bayan korwa fa kitu qur'ana ke badal ko fa fotek kam gonota kitu qur'ana ga bayin ayat sahabin forwa fa ga me ko tabuna kom mi haki islam dinu ge dairan berugen dan kafire ham ibn hazm rahimahullah kale faano fakkam ga al fisal ga vidalu fa wani kitu qur'ana ki badal ko fa fotek monota mi fotuge banderi ganduga de banderi ganduge meduga mewa wahakata kitu qur'ana ebahi mewa ecce badal fa wak mabuna mi haki ka kufuruge bahebuna mi hekkamuga de mi haki rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkar qura mi hekkamuga kale fan vidalone hem kitu qur'ana ki rakka terwegen wa fotek kamalugunu me qabul koranje e fotuge emme akurebes fiyeves badal no mi fami men rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca bawa lebunu gota algon menna hisaba amanat terkama ko asa mikamuga yagin kan allah subhanahu wa ta'ala ilani algon menna devafa adikit qur'ana ki allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu ila hadratu min qur'an bawa lebigin di ademuri dani se ila hadrata mi fotaki mutawatir ko eta jile ke eta bayaku ebbes badal korun tham ek gotakan algon mena hisaba nagul koromo riwa koromo asfa fote meda hame bes mi fotu ebbes min bare badal fanu ad mi fek kewma ke alukame ad mi fem mevani ebbes mi hakan nugune fada matibari mu'jizat gotoga allah subhanahu wa ta'ala wa firat kora dengun program algon me wahaka dakkana em kitu qur'ana ki allah subhanahu wa ta'ala ge kalam ful kitu qur'ana ge etat tanig allah subhanahu wa ta'ala me wahaka bayan korwa fawe em allah subhanahu wa ta'ala kalam ful kama algon me gabo kuranche allah subhanahu wa ta'ala sifule ilahu kalam fulaki em allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum babale won qur'ana ki ilahu subhanahu wa ta'ala ge wahi bas fulum ei musa alayhi salam ilahu bas wahi kore fadan ade kurim wadaginne rasul bekalunna nabi bekalun allah subhanahu wa ta'ala bas wahi kore fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibwa fa wahi ade mi ummatuge firqatu teren bay firqatu ge mihun bayin aqida ge mazhab to mihun qabul qura ko qur'ana ki allah subhanahu wa ta'ala kalam fulennu ekdena bay mihun inkar kore allah subhanahu wa ta'ala bas wahi korwa kamuga hem ek sabun emhun qur'an ga wargina ettaka inkar kormunde ekderen bay mihun muna gotuka qur'an ki makhluq qur'an ki allah subhanahu wa ta'ala kalam fulennu emhun gatuka emhun qabul korni qur'an ki makhluq kamuga ehme jahmina mu'tazina ashairana ade minuna ses wargina firugatoga mefaden bune mi wara bodu nuba bunume ade mi islami aqida ahlus sunnah wal jamaatu aqida fushwara agenda bahe ehne algonumne tis qur'anu ge ayatka balalim fenigen dan allah taala wahi korwa fa wani mushrikun ge tere mi ko wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam allah kaleg faanuge arihuga mushrikun tere mi ka himayatan edijjenama emi haka himayata rakkatir kan deshe emi haka allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulu ibenne eme etanu ge allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu ge murad ki qur'an eme allah ta'ala sarih nasun qur'an ga bayan karawa kame qur'an ki allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu eme e makhluq ke bunumaki wara nobe abhangati kufru ge bahe emi ummatuga wara bodati fitunata mikamuga korimate fa imam bukhari kedek faanu fotekamuga khalqu af'al ibad fil liwafa fani kedek faanas mi imtihan korimate ve wara bodati fitunata ga kedek faana korimate lan jehum ekama inkar qurami hun allah qur'ana ki allah subhanahu wa ta'ala kalam fulaka inkar qurami hun raddu devwa kedek faan khalqu af'al ibad fin ekula wala wafan hama ehemme mi ummatuge ilmu werinna imamun giteren wara gina bekalunna jadutahuga ehen tantanuga aniya koravi adab de unde mimastalaga qur'ana ki makhluq ke nugunege egota emme mashhur ko faha korave en ilmere ki imam muhammad ibn hanbal kaleg faana dimawi imtihan taka kaleg faana kurimati gonjohun taka kaleg faana kurimati labba ekankama kaleg faana nikuma wadagenne vekantattakun ade ege faana kaleg faana mistakun kaleg faana sabitu veleve bodukamun e masala kaleg faana ahlus sunnah wal jamaat wa aqida ga egotuga sabite hunne bodukam ege fama kale faana nande fa wanis imam ahlus sunnah gnamu e kale faanu e fitunaga nenge mawqif ka harukama kale faanu ebbes baraka khalifa kale faana ekamuga gonja mundiru ebbes baraka kale faanu haqqu goy dunu kala ekamuga sabit hunnebi mikan dimay gotaki
emme furtam khalifa ma'munuge duwasfaruga khalifa ma'munuge emme fahu duwastakuga mi aqida mi qabul kuram mistakun majbur kuram wegen eki rattaka mihum fonwa qarar taken nerem fashaf kit qur'anaki makhluqe kama bunuma adi huriha qadinna muhaddisunna ilmerin ekko emihun ekama iqrar kuruma khalifa ge sifanna engi den khalifa ge sifanne kuma egota amal kuram fashima imam ahmada adi bayin ehin ilmerin ekama inkar kurabi ebekanu haqqo tuga sabit wadagunnu mi batil aqida kam ilmerin engi wadagen nebis khalifa ge sifanne kuma ilmerin aniyako jaltakalla thala mifada kantatta kurima waragena ilmerin den ekamuga ebbas wadagenne ekamun salamu mattaka enas imam muhammad bin hanbal khalifa ma'munuga duwasfor ekele faana mi gona takkurim imam ahmad bin hanbal ekamuga ketteri wadagenne ekele faana muhammad bin nuh kiya bekala kos ketteri wadagenne den emfon khalifa amur kore torsus kiya rashaka emihun genoma khalifa gata eru imam ahmad an-nasai hette de bekal midal khalifa gata khalifa nu gendewa fina khalifa nu khandin qatul qur'an kamuga imam ahmad dua kurum gendevi khalifa baddal numa imam ahmad emfon allah taala niya kurvi khalifa ya haruga marwegen de den efo imam ahmad efituna salam ve henas anekkaves khalifa mu'tasim den verikama hawali edwas faruga ma'mun marum kurim wani wasiyekov ibni abi duwad kiya mihen mu'tazilinge imame ena khalifa mu'tasim ma ko verikamuga barikom ena dini kankamuga baspunuga fursat denuma ade ena ki e fitunaga bode ena ki qur'anake makhluqe bunumuge aqidaga arahuri mihe eve ena anekkas me hedgotaki ilmerinna aniya ko gona kuram feshimikamuga ade etan ilmerinne jaluge teri tarukoge terega avaharwegende mi fitunaga tere den efahuga mu'tasim mi amur kuri ena ge majlis imam ahmad genawma genna wafa ena mi hedgotaki imam ahmada ekeke if batil aqida qabul qurami hunna meduga munadaratake nuata bahustake be de baba imam ahmad aqida iqrar veto masekke kuri ade e munadaratuge imam ahmad bunamun diyai kitu qur'ana sunnatun emme dalil vestimanne dakkashe qur'ana ki makhluq kamuga ehen dakkak natimanati aqida iqrar wana mehenas ebami hunna hujja medu kendigen de hisabon ade efo waragina wahakte dekke imam muhammad mutaqrar kon ehen bonamun de efo imam muhammad ge hujja warugadawe ebami hun balivegen de emme fahum mu'tasim bainum vi khalifa mu'tasim bain imam muhammad kolla bainum vi hinduga ibn abi duad bunafi khalifa gatuga ma'munuge duwasar imam ahmad gadakan hoda fi adi mu'tasim ge duwasar gadakan hodiye emme de khalifa ge maccan imam ahmad gadavejjenama ei siyasi gotu rangalu kama kanwan me gota bunima khalifa ge rulire kan gadave mistakun amru koffi khalifa ge sifanan amru koffi imam ahmad ogaga teluma debami hum warugade talamunde adi ebe etanuga talan hore mihak buni timannamen eduwahu imam ahmad ge gaga eteli wara jamal not eteggaga telina mese e marwegen dehe eha warugade telime adi kommekas me telumuge saw imam ahmad henetige mes vettunu anekkavis herimas eswat taqrar okure den emme fahon e talamun gos ekelege faanoge hashikolon le huram feshumun khalifa birugane jima muhammad awahar vedanakama adi mistakun ekama ruliya sekele faana nasruddin mogodum mistakun magutagannikum efada fitune hingaga danakum biru hiumun emfon khalifa imam muhammad dukolli imam muhammad ge wadagen ves eta duwa hebanden e alas kam fulugo oluvvi edekele faanu hashigandu masta burikon eke operation tas zamanuge ekura gota kuran jehunu ade efo den kele faanu waragena dosma alas kam fulugo oluvvi den e khalifa marwege hinge den efo ankas ehin khalifa nga wathiq edos warugas imam ahmad ahlu sunna wal jamaat wa aqida ge sabit ve hunne wima ebami hum mi hedigota ke imam muhammad fatwa dinuma kiyaba dinuma me fada huriha kam kom manako fahuri en waate ge verikan ekkon die kel imam muhammad ge banduga hunnevi egotan hunno fa emme fahum waate ge marwegen de ma foden ay khalifa al mutawakkil ge duwas war imam muhammad wara qadar kuri khalifa mutawakkil emmema dawlato kantattaka huriha kama komme duhe kala gotaka imam muhammad mashwara kurwa ilmerna qadaru devwa anekkavel ahlus sunna wal jamaatu ga aqida islami umme rujuvegen die emmema mi fituna warab boduwegen die tin khalifa ga duwasfar
saada waraka harugaagad kami fitunaga jahigen wara boda muslimun namiga gellun takko adiyada daande ves bay fottawga mi agidata defore hem kiitu qur'anaki Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulu efotan algon men denje qadaru denje du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alamenni heyogotuga sabituwa ade sahha aqidaga marwagenda صالح مسلم تقوم لفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك